Impandanyuma iravuze ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ibintu byongeye guhindura isura. Ni mu gihe kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo nabo ibyabo byongeye gusubirwamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni urugamba ubona yuko rurimo amayeri ndetse kandi n'amanyanga ateye ubwoba ku rwego rudasanzwe. Ni urugamba ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bo ubwabo bari gukeka cyangwa se kwikekamo icyitwa abagambanyi bari kubagambanira ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Nshuti bavandimwe rero bakunzi bakadasohoka ngo kuko tugarukanye peji zikubiyemo ukuri gushingiye ku kuri. Urugamba muri Kivu y'Amajyepfo rwongeye guhindura isura ndetse kandi rwongeye gukomera cyane. Aha turagaruka mu misozi y'umurenge aho bivugwa ndetse kandi byemezwa y'uko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwafashe icyitwa bamwe mu basirikare ba M23 nk'amatekwa. Ese ibi koko nibyo cyangwa se byo byose turabyinjiramo ndani ya ndani mbabwire uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu yindi mirwano ikaze yabereye ahitwa Mayamoto ndetse n'ahitwa Kingwengwe mbabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje guhindura isura. Turaza kugaruka kandi mu yindi misozi itandukanye uretse Kingwengwe, Mayamoto, Remera n'ahandi hatandukanye muri Minembwe cyangwa se muri no misozi ya Sud Kivu mbabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka kandi ku yindi misada y'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi yaciye ibintu ikomeje kugenda izanwa mu misozi ya Kivu y'Amajyaruguru mbabwire uko situation ihagaze muri rusange. Byose rero ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye kandi ni byinshi bikomeje kugenda bitugeraho byizewe neza 100% mu budasa bwimbitse kandi bweruye. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka muri operasiyo zidasanzwe, operasiyo Karundura, operasiyo Simusiga muri teritwari ya Masisi. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyanze guhara ku rwego rudasanzwe imisozi ya Rubaya. Hari amakuru atugeza aka kanya y'uko imisozi ya Karambi, imisozi yegereye za Mifuti no mu bindi bice bitandukanye byegereye Warikare uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakomeje gukura abasirikare za Mayuano, Kabamba n'ahandi hatandukanye baberekeza mu byerekezo byegereye muri teritwari ya Masisi. Ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Aha nanone turaza kugaruka muri Rubero mbabwire ibyabereye ahitwa Kavinyonge aho uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bakoze operasiyo Simusiga, operasiyo Ndimburamabuye, operasiyo ikozwe yirukanye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu misozi yegereye ahitwa za Burambo. Ibi kandi bikozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki ibice byose bitangatanze ibice byegereye ikiyaga cya Edouard uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo babikuramo. Byose ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Ni amakuru atugeza aka kanya yizewe neza 100%, amakuru dukesha imboni zacu ndetse kandi n'amakuru aturuka ndani ya ndani. Ibi biraba kandi ku mirongo imbere ku rugamba mu gihe kandi no ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 hagati ubwabo icyitwa umwuka w'urunturuntu ukomeje kugenda wiyongera uko umunsi ugenda uzaza undi. Ibi rero biteje inkeke ndetse kandi n'akaga gakomeye hagati ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka muryango mugari nguko rero twinjiye muri studio n'amakuru adasanzwe. Icyo ngusaba kora icyitwa subscribe, wibuke kulikinga izi nkuru, wibuke gusharinga izi nkuru kubo bose ubona yuko bazikeneye ndetse kandi ni amakuru yizewe neza 100%. Amakuru rero atugeza aka kanya urugamba rwongeye kuba amagasa, urugamba rwongeye gukomera cyane.
igisirikare cy'umutwe wa M23 kigabweho igitero ahitwa Kingwengwe ku muhanda RP 1333. Uyu ni umuhanda uva ahitwa Remera mu misozi yo muri Uvira uzamuka werekeza mu byerekezo n'ubundi bihurimo n'imisozi itangatanze Uvira ndetse n'ahitwa Minembwe. Amakuru akavuga yuko iyo operasiyo n'ubundi yari imaze igihe itegurwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDN ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC. Ni operasiyo kandi bivuga yuko igisirikare cy'umutwe wa M23 mu misozi ya Mayamoto, Kingwengwe, Remera n'ahandi hatandukanye bari bamaze iminsi bahazana abasirikare benshi cyane. Bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC iyo operasiyo bayikoze ariko nanone ntibiborohere na gatoya, kuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 imisozi irimo Mpondwa, imisozi irimo ahitwa mu Bufuruko, imisozi yegera ahitwa mu Buruko, Murereko n'ahandi hatandukanye muri karitsiye zituranye na Kingwengwe ndetse n'ahitwa za Mayamoto. Igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi na MLDP twirwaneho biravugwa yuko ibi bice bari bamaze kumenya yuko n'ubundi igisirikare cya FARDC, FDNB n'abandi bafatanyabikorwa babo batazigera baborohera mu gihe baba bakomeje kuryama muri ibi bice, n'ubundi bazagabwaho ibitero n'ihuriro ry'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Nshuti bavandimwe rero bakunzi bakadasohoka, ibintu bisa naho byongeye guhindura isura, ibintu bisa naho byongeye kuzamba, urugamba rusa naho rwongeye gukomera. Benshi baravuga bati iyi ntambara ishobora kuba yahagarara, ariko biragoranye cyane dukurikije uburyo ki situwasiyo ihagaze, aho situwasiyo ikomeje kuba hatari sana. Situwasiyo ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura, kandi uko urugamba rukomera niko benshi bari kwibaza uko ibi bintu biri buze kurangira. Nk'ubu hari amakuru yizewe neza 100% yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse FARDC hari abasirikare bari gutoreza mu kigo cya gisirikare cyitwa Bururi. Aba n'abasirikare bari gutegurwa kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero bigaragaza ubukana uruhande rw'igisirikare cya FARDC bafite bwo kongera kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ukurikije uburyo ki situwasiyo ihagaze, ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba, kandi uko bizambazamba niko bikomerana cyane uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ukurikije uburyo ki situwasiyo ihagaze. Ndongera mbisubiremo nti situwasiyo ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje guhindura isura. Uti rero birahindura isura gute? No muri Kivu ya ruguru no mu bindi bice bitandukanye, cyane cyane mu byerekezo byegereye ahitwa za teritwari ya Masisi, aha ku mihanda iva Warikare yerekeza ahitwa mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB FARDC, imisada y'abasirikare benshi cyane ikomeje kuva mu byerekezo byegereye hano, iva mu byerekezo byegereye ahitwa za Karambi, Burindi, Kavimbi ndetse no mu duce dutandukanye. Iyi misada bayerekeza mu byerekezo bya teritwari ya Masisi. Ibi rero bigaragaza yuko uru ruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo, nubwo bagaba ibitero bikomeye by'indege za drone muri bino bice, ariko biragaragaza yuko bifuza n'ibitero bya advance cyangwa se ibitero byo ku butaka bigomba kwibasira uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bivuze yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 isaha ku isaha cyangwa se isegonda ku isegonda bashobora kuba banakurwa mu bice baherereyemo byo muri teritwari ya Masisi, cyane cyane muri Rubaya. Ibi biraza bihuzwa n'ibitero n'ubundi bikomeje kugabwa mu mujyi wa Goma n'ahandi hatandukanye, bigaragaza yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 leta ya Kinshasa nubwo ivuga yuko ishobora kuba yahagarika imirwano ndetse kandi igakora buri kimwe
na M23 bikagaragaza yuko nayo ikomeje gukora buri kimwe, urugamba rusa naho rwongeye gutangira ndetse kandi uko bigenda umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda, niko haza isura nshya y'urugamba mu buryo butandukanye nubwo natekereza cyangwa se ubwo wowe watekereza. Amakuru kandi aturuka muri Kivu ya ruguru, biravugwa yuko imisozi Kashebere, imisozi Rushebere, Kerorirwe, Kasonjo, Bugembwe, Busangara, Mitumbara n'ahandi hatandukanye, igisirikare cy'umutwe wa M23 bamaze kohereza imisada y'abasirikare benshi. Ni imisada bivuga yuko ije yiteguye n'ubundi kubirizamo ibitero bya FARDC biri gutegurwa, bigomba kugabwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri Kivu ya ruguru ndetse kandi no muri Kivu y'amajyepfo. Nshuti bavandimwe bakunze bakadasohoka, ibintu birakomeye cyane ndetse kandi bikomeje guhindura isura. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize